Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Samuel B. Jerwa ubadai chairman kanisu haba ajikran hakajaga shongkalan mungor hakat pradri unailar ajar pesan hakandailan ulaong bagajingya ki dakba shongkalan mungor mdagasngi kalong ban pensngo shaka sorkar jala balka sorkar pedeng bagin shimi ki sinjam ki bating e banyadai ki retpa ki bashong basa haki jala shati lamingi hakabede bagani gasngi nakaliang ka ki SU ringkat berkaniso kila shongkalan mungor ban pensngo shaka sorkar pedeng halor kanikaman Uba Samuel Jirwa ulaong bagajingwan rong ki barjila ni ki bari shaka thanj te lamingi kala nangjur hak baki trai muluk kila kelalong ki red pat halaga jongkari kumta ulaong bakadaw kade na gajingbom don ni kamon nadu ki por baminshwa ban te lakam ki jingrong kerthap ki barjila Uba Samuel ulaong ru baga sorkar jila hadu minta kampat pintre kamphai k MRSSA kumta ulaong balada ka sorkar ka pintre kamphai k MRSSA hadu bandayo ik ILP kanong kajingyada ya kajila halor kajingdon kitra jila ki bajuyara pendrung tu ikinong Bangladesh banwanrung sipo kajila uba Samuel ulaong bakini kide bantep bagani ka kam kalong kajing pendrung yu besen hapo ka yeng lajong bat lada ulas a la shai un sapu kala kumta ulaong baki hab ban sngothu bagimde banri ki senpo hapo ki yeng jongki Piba nakaliang jong North East Organization ginarai ba kadi Patrick mentakasni ki jela brokhaj jong than sti lamingi ki nongba ji jela brokhaj kendan kene ka sit and strike kene ka ji shong klan mungor ban benbor ya sarkar India ban kumjur ya ki sarkar jela bo fer ha than sti lamingi ba kit shimkhya ya kene kamat ka bangilai kran la expose nam menta kamala khata ya ka than jungi borok goi hakaba ka jingrung kerthap jungi beriu banabar ki bar jela changni gari jungi kala khata hado kata ya ki jela bo fer ha than sti lamigi hakaba ngilai I baka jela Tripura itrai muluk kila kelalong kirit pa ya jonggari ngilai I ke jingja po Asam hakaba ki beriu ki barung banabar kila bun beriu hado kata hakaba bubun ki jaka po Asam itrai muluk kila kelalong kirit pa bar hangi ru hagi jela jungi ru ngilai I kijing le pat ba na du por men shwa persya ikini kinong rung jubor hagani ki benta ki jogi hagaba nakaliang ka KSU hagaba liang ki seng per jog than sti lamingi kilayami ban yakren ban ya persgo syak sarkar yakini kijing e tinganget ba kajing e chong jungi benta kasngi tara kadai ka sarkar ka ba dan sya ta kajingkit kli namenta kabit kabyang kajing ada jungi kirit pa kan shim ya kisen jam ki bating e bantek lakam ya kan di jingrung berthap ha jigalang joka naso kawai galong ba ya keren ban pelong ya kisen strike ha ka than sti lammi bro kawai ki wei bat kalong bangin pha puli ya ki khna naman ki jela joka than sti lammi bro kawai ban pha coaching ki namenta civil service hak te podali bat ki wei bat kalong namenta ki wei bat ki kam joka naso bangin kendo na kawai ka force kawai bat Kiyu was support sing kisu lagi mat dan isu kiyu pada yang sukar selatan di mata ngasih pakan le de nakatadaw ba ngisngo bang haban peni haban penbor ya ka sarkar tang sarkar jela wa ya sarkar pedengru kabala syong klihti boro kata po tulikis nam haga bedai bar ke jeno kertap ciki bar jela de ka sarkar jela kadon ka cikir kli ka khia hado kata panpej panyada ki trai muluk hapo ki jelai jongki te henrai I ba sarkar jela hado menta kampat don kita ki an khamtam haga jela jungi ka jela Meghalaya kampat don ta ki an bonlong ka jigeda ka paka ka sti ka paka shisha menta kirit pa haga di jela jungi bro kata ngila wonong ka dai ka jingbom don jaka ya ka political will nadu penswa sarkar nadu menshwa nadu bingyo li jala la jongru adu mentaru impadi bagandon ta political will kapan te la kamsya ya ni ka jingru kerthap ciki bar jala ti bangilai ba men ka khasantarik ku prime minister jongari India Narendra Modi ulah keren hakatu kusgi hakaba ulah penpau ya kata ka jingkela jong demografi hapo keri jungi bro kawai ban isem ba ka North East ka de kawai ka than sti lammi ka de kawai ka ba ka demografi joka kala kelasya ka dur kadar jong kisnong kithau ka jing don jugi jaj bendri bo per
hamtam stan stay lamingi kala hado kata-kata kabangilai bagi trai muluk habibun jaka lalong kirit pai dia lada ka sarkar India isu komen bak sarkar India kala ya kata bat kala kubur ya ka jingkren jungi nado menchwa bagat han stay lamingi kala sya hyartma lagi di brio nakawai ka por soi pat re ka jo ka por ikwa bak sarkar India kat pen id kikam hapok madan kumno bakan yada ya ki trai muluk jaka than stay lami bro away bat kumno bakin la pen her krat ya kini ki nongrung tu kumbong prime minister ki nongrung tu sepok ki jelag per buan lagi wei pat kiri pi ka jing long jing mana ka sarkar ladang ada ka sarkar senrop dan ada ka sarkar kapolong tanggawai ka partiru ndrei ka syong ki bri pat ki badan tu ki bri ki bakumno ki badan tu lada ki dan sya ya ka jing kemu ya kata ka jing not bakin le ki menyada ya kirit pak ya lagi jongeri ngami bondat ngono ke pi ga MRSSA arja khandria ko labi nakaji ki so ayat pi bar ka dei ka an ka ba dadak sarkar ka menteri kam kana ka sarkar ka menteri kam kan 4 yo ka ILP ka sarkar ka menteri kam kan long gaji gada ya ka cai menteri ya ka jela ka jungi marba ka MRSSA kan don ki kherdop ki ban pej ya ka rung kami jigi bar jela rei hadu menta ya ka taru ki pat menteri kam Okay, next steps ka jopi bikin melakukan tunjuk ya kata ngin haban ya syong ini keren bagi seng samla puli berkhoj bagi jong North East kalau don kono ka bangin rai in sepen tempat kalau dijual cumi dalal jelas biar benpendung jadi jelas ini ngilai ba kada don ke jing sakem jing ki beriu jungi ke jai beriu jungi hi ki ba penrung ya ki beriu na Bangladesh tinga sko ba isu ban khot iki isu ban ong iki ba kani ka kam kalong ka jing penrung yok sen hapo ka yeng la jong palaun ros ai na shai un sapu kala di khap ban su thu mamaki kim dei ban ri iki sen po hapo ki yeng joki atau bi ini meladak sarkar meladak kamsim kiang solong kum kejelak Tripura kata ngasungo ba ka jingkeli jopi kala jubab iki